When I got duplicate ko sini. Dengan ke crop ai ka ko te fa ke Ma'ananga ecosystem ko ke o duplicate ka to usos pa na ko ke me ka ko. Ka tanga pe tau ai o ai ho me ba ska pe mono e ka nga hiki e ko e ground. Foi me studio. I create Io, pe ato ka pe atamai mo au e kuhua te split Io, che anche io che lo studio pe ko ia io. Pe u fonga ko da no ke ngai creative. University lo au I he pongpongi pule lulu a tahaona o maasi wa noa wa MALO Kenipela. Ko a Luseane Lafitani o whakauha atu MALO kini. Pe o kiheni whakapala ofesa Siosiua Lafitani ke whakahauko te porokalama a lo'au o ku iloia koe OKOOKO A LO'AU I he pongpongi ni MALO. Ko e porokalama whakapongpongi ni ai OKOOKO A LO'AU o ku kongaua. Te ma ki I kamata tāno pe ha mea si konga si ke mea kui o ku iloa he taimini ko e mind upload. Pea ma tu tāno atu ki he mea koe koe DNA. Kai o atu pe to atu pea konga iki. Koe kamata ene ngai porokalama koe ni mahale I whakahoko atu pea mai kakai ko unau ma tau he saienisi mo ngā he malai koe ni ke te atangai tānoa ki mui. Ka koe hange pe ni ha introductory pe koe kamata a porokalama. MALO siua. When I got duplicate ko Alo pito Luseane, Dengan ke crop ai ka ko te fa ke Ma'ananga ecosystem ko ke o duplicate ka to usos pa na ko ke me ka ko. Ka tanga pe tau ai o ai ho me ba ska pe mono e ka ngai e MALO e fonua lotu Foi me studio. Io koe I create io au pitoni e Luseane atamai mo au e kuhua te saienisi pea Io, che anche io che lo studio pe ko ia io. Pe u fonga ko da no ke ngai fekau'aki mo fakaukau o ku Toetu'u mai pe toi foki mai ai mo ui When I got duplicate ko sini. Pea ku talanoa kau saienisi ke ai Ma'ananga ai ecosystem ko ke o whakatotoro nau duplicate whai ka to pe te usos tahange pa na ko ko ke me talanoa ka te taununu mai Ka tanga pe tau ai o ai ho me ba ska pe mono e ka nga hiki e ko filosofia ko psikolosia ki whahinga tū Foi ko me ia studio. pe te tato sio pe ke he utu I whakalotu ko ni create ki whoki mai ai Io, laumalie pe ko e atamai pe ko mo ui ai tangata Io, che anche io che lo studio pe ko ia io. ai whahinga Pe tū u ko fonga ni ko da no ke I ngai mamani he creative. ahoni I hono teke mai e he saienisi I hono whapaanga e ha kau te whito ki kau pilionea ma hoa whapaanga o whatolonga ai ka ko te fa ke Ma'ananga ecosystem ko ke o whakaukau duplicate e ka toi to usos malama pa na ko he ke me ka teknolosia ma saienisi he Ka tanga pe tau ai o ai ho me ba ska pe mono e ka te uhanga o whafoki at Luseane ko he ngā ke tataki mai pe ai ta polokalama pe au toki hu tai pe o ta anaki atu MALO. E mau ka pati Tatalanga ki he mea koe no kui koe DNA. DNA ku lahi apita no Tatalanga I mamani. Pa aku toko lahi apita kakai I mamani ko na wo whikumi ki o nau DNA. Whai ngā hi sivi DNA ke mahina maha nau whaamili mo nau. Tupu'anga mo wheitu'u nai tupu mai me iai ho nau ngā hi ka inga. Kai kehe koe ka pate tau seo kai foi koe DNA ko kuki I whakamatala tu pēni si koe ka whakamatala whakasaienisi o whakawhiunga pe ke ku e ku understand pe ku mahi no I ai mea mahu inga koe DNA. E koe DNA koe ki foi molecule o ku iaie o foi seini e ua I foi molecule koe ni pa una tāwa ni takai ka pa ta osimea e ka ho eiki mo tolu kotoa ku mo mea mai mo mamata mai hani ko ta osisio he foi tā DNA ko hange hangi foi seini o una tāwa ni pa ko hangi foi seini koe ni o tāna ki kātoa ai mea ke e sino tangata kātoa o ke mea koe virus kātoa I mamani o tāna ki I he DNA
tāna ke mea koe whakatupu, koe anga i tangata, koe anga ho tau lau ulu, mo tau fofonga, mo hafua. Tāna ki kātou i he DNA. Pea ko tau DNA lewa, o ku tatau ia mo DNA e te mātua, mo te kui, mo hafua. Pea te tatau lewa tu DNA, mo te whanau. Ai au ku lahe kau, o siwi DNA ke nau mau, ai ilo ki ho nau ngahi family. Wea ka kai ni koe ke nau, ilo e nau mātua, nau o whae siwi DNA, ko ngai ke nau mau atoa ia ha information pe ko hangahi mea ki he family koe nai tupu mai mei ai. Kana kai ke maheni mo ia. Ai ako DNA koe mea maho inga o pito he lele atu koe ni. Whakatotolo lahi ke ngahi university i loi mamani, ko Harvard Medical School o ko lahi tāpaku i loa. Taha e nau whakatotolo ke DNA tangata. Pau ke pe fo i school e fo i apia koe koe nau me pek whai. Aha koto, koe sio ke DNA. Lele mai koe ne ai whakatotolo ke DNA, lahi o mea, lahi o information mo i loi mamani ko liliu. Ko uhi ngā koe mao mai o DNA. O kua o ene information e ka pau ka hange ko ha whakatotoro ha tāmate nai whai. Lawa peke mao mai DNA ia me he wheitu koe na ia e mea koe nai hoko o kumi tangata koe piko whewhine na ne whai tāmate. Maho i ngā lahi au pite DNA. O kuto e lahi mo i tala noa ke migration. Ke tau oholo koe mamani tau me mua. Ko asa mai ne DNA lahi e. O ne hanga o koe ki ne whakahala i ka kune te o mai e ai ngahi tala noa kehe e ke tau sio ki ai. Ai a ngai omi mo e omi koe tangata i he kamata a ngā me pene nā o ki whi ia. Pena o me fekau Polynesia, pena o me fekau Siaina. He ku asi e tai mine e tau sio koe ke DNA migration. O ku asi e DNA e kau Polynesian e u Toetu'u lahi. Maman. O ki kānata, noa te o kānata, ma oha ke DNA. O ki Luseane, ma oha te he ngahi anak, ma oha ke au tau DNA. Ai koe tau sio lewa. E kehe lewa e tau sio, pena e whewhe e tau au ke ngahi whanua koe ni. E taimi wholoa. Na tau o ki ai. Me ni na tau lava hoke e tau ngahi kalia. Pena awe tau tolu ke ai ha ngahi o mi whatotolo mai koe ki o tau ki wheitu'u i mahamani. Pena tau tupu tau tō mai wheitu'u ke. O ku lahe au pito e ngahi whakamatala ai kau hange ko mou tolu e siwa. Lahe au pito ngahi tohi mo ngahi mea ko o mai me kau ako. Na e o me kau tonga me e sia. Na e o me kau Polynesia me he. Ia e whakamatala ki Easter Island piko Rapa Nui. Awe tai mia mo ki kamata ke ki liliu ai si o koe ke DNA. Pe aku very exciting au pito, whakawhiwhi au pito. Koe saienisi koe mea whakahofo. Pa koe mau e DNA. Koe DNA, mau koe DNA o koe ke toi aha no whehalaki. Koe asi piko e DNA ha wheitu na e iai e DNA koe a taha koe a. Pei kai tiki pe mai koe kai na ke ki o iai au. Ai a ko ngau e lahi aki he kau polisi mo kau whakatotolo i he taimini. Kai ke he na iaha o tala noa siwa kau ke DNA mo e lotu. Koe ange hao whakamatala ki ai. Koe maare foki Luseane o kamata whakawai mai koe ni ke ta kamata. O ta kamata i he DNA. Pea koutui koe le tene hanga rewa hulu o ta alu atu rewa ki he uhinga koe o e ta kawenga kuiai e ngā hitui, whakalotu mo e tui whasaienisi ki he toi foki mai e tangata pe koe hawhai ngā whotunga koe. Pa ku kau foki e tiane e ia ai Luseane, hange koe ni koe lawe pe kai whafoki atu ki e whatotolo mo ngā au ke whai mai ai. Koe tangata kotoa pe, o ku mo ui mai ai DNA me he lau afe tō tangata ki mu ai.
Aia, koe whakarea koe te tau lava peo pehe. Tau o stanoa tau tōruia he foi uhinga pe koe ia. Tau ui whakatonga koe toto, koe hao e toto toi mo ui mai. Ai koe te kui hono fiha, o kui ai hono konga ia kita. Aia koe tau whakarea pehe fakaukau e ta kawenga. Oku hangego ku Toetu'u mai pe e tau whanga kui ia tau tolu. Ka kui kai ke nau hoko ka kato mai, o kui ai ho nau konga ia tau tolu. Aia koe ku whakarea pe. Oku nau Toetu'u mai pe e tau tolu he talanoa toto, taha. Koe alu ai tau tangata ia e whiha ki mui o kui ai pe ho nau konga e tau whanga kui i ho tau chromosome, mo ho tau DNA, pe na tau ui pe tau tōru e tonga koe toto, koe taha, o ku hao ai. Aia koe mea ia kou fie o atu sane ki mua pata alu tau aia ke ngahi fakaukau fa saienisi kehe o e hange koe ufakaukau te tato kia o kia e Tatalanga. Ka kukos whamahino mai pe he mea ia koe ni o DNA i hoa anga fofoa i mai mo e toto. O ku Toetu'u mai e tau whangakui, mo e tau tamai, mo e tau whae, mo haifua he alu ia ki he lau afe. Wafe, toro afe. O kui ai ho nau konga ia tau tolu. Aia koe fakaukau ia e Toetu'u. He kui kai ke tau tupu mai me he hala ata. Ka ku tau tupu mai, koe ngahi DNA hono ui saienisi, pe koe ngahi ta'a, mo ngahi toto he tau ui whatonga. Kua tolonga mai o hao ke ki tau tolu, pasat ke tau whanau, tau puria, tau tolu hoko pe he atu pe, ene tau foki mai. Ka kui kai ke foki ka kato mai a hange koe fakaukau e Toetu'u, he tau tānoa ke lotu whakaristiane. Ka te tatoki alo ke, ka te whafoki atu e Luseane. E koe fo i poin mo o nia pia mahu inga e siwa ai hao ai DNA he tangata. He koe ke mate ia. Ai koe ni o ku mau he kau saienisi, DNA e ni he ta oe lau wafe, lau kilu. O kei mau pe he uwheitu i maamani. Ai a ki tau pehe, o ku tānoga no hono whakalakalasi koe DNA whewhine me tangata. Ka pau ko au, ko mei mau kato ai DNA e ku whae, mo ene whae. Ai a koe ko haui he tauia mei ane whi. Pea koe DNA tamai ai kakai tangata, o ka oe me enau tamai. Mahu inga o pito tānoa toto ia koe tānoa DNA. E koe tau mana ke kāinga, ke tau mātua. Mo tānoa e kau mātua. O koe ki nau tānoa nau tōre, koe ki kāinga pe ia, koe ki kāinga sisi pe ia, mei he kui ona whiha. Koe tala noa e DNA. It doesn't matter because te kui hono uange au whiha. It's still your DNA. Pe au tānoa lewa māmani. Aia ka pau u tau connected i he DNA i māmani. O ku tōnu lewa ke o te tau toe wheke i mo fuhu mo go to war, he? Tau sia tu ke mo whanua koe na Luseane mo Ukraine. Koe mo whanua koe ni na nau taha pe he tai me taha. Tō o fekau'aki mo whanua koe ni. Koe ku daughter-in-law siwa. Koe ne tamai. Koe tamai koe koe ne kui whewhine Luseane. Kui tangata Ukraine. E ku pehe whau a māmani he. O ku nau aru ko whau DNA, o ki ai u DNA ka iwe u wheitu ke hi ulope. Koe connected koe a DNA koe mea maho inga, mea whakalilifu. O ku tau oho vale pēha kotoa he asimai e mea o kau ke DNA. Pea ku kei lele pēku teki osi whakatotolo DNA. Kana ilo e mātua. Koe toto. Blood. Koe leai. Aia koe tau sio koe pena ie u me ai tau nofka whanua. Nai ai o whakatatau ki he blood he. Koe tamasi i lahi. Koe whanau lahi. Koe haafo mo haafo.
o me kakato tamsi lahi e DNA ene tamai. Tamai, ia. Ko tahi ne fefine lahi o me kakato e DNA ene whae. Ma o pe ene DNA ene tamai mon. Ka aku lahi ane DNA ai tamai tangata me nau tamai. Ia. Aia koe mea maho i ngai he nai ilo ia ki mua. O tau tuki o mi tau tore whai o mea kana ilo i ki mua he mātua. Ia. O whakatatau kia e ngahi e tau o traditional beliefs mo o instructions koe mea nau tolu ki mua. Bona. Koe tau seo koe tau historia. Na nau ilo nā tolu he DNA. He koe tau koe mantu i tāno siot kaki tamasi. Maasi koe ni kui ata. He ni whai e mea. Tēke siwe, e mamata e ni kui. Ia. Ka ni whai e ngā he mea ne whai ni kui. He ni kui. Haui hono DNA. Kake toi loi. Tala mahe e saienisi ku haui mea katoa e DNA. Lelei mo e kovi. Poto mo e kake poto. Katoa e ngā he mea ku haui he DNA. Ia. Aia koe taimi i te tau sio atu. Sio maha taha pane pe mai. So atu he noa ngā. E pe mai le wataha a koe. Mahalo ku hau pe hono DNA. Ia. O ku iai pe ia. Koe mea whakafo i tuitui a tau tolu ke tau whenga ke whakasisi e mea hala o ku hau ho tau DNA. DNA. Pe whakalahe mea whakawhiwhia mo poto ko ku hau ho tau DNA. Ka kehe ko ki ed pe ia koe ke DNA tāno DNA. Ia he koe ta foki pe ki he fakaukau koe ai toi foki mai. Ai toi tu'u mai pe koe toi foki mai e Luseane. Hange ko toku whakatala noa koe ni. Oku hau ai ngāhi tō onga, koe ilo, koe poto. Hange ko whatata, koe ki tamasi ia nai whaere maene ke sio ia hene kui. Ka koe sio atu e ka kai kou nau kei mo uina nau, ilo ia ne kui. Masi koe sio ai mata, koe tautala noa afuki. Koe tōto o ngā sio hono fofonga mai anga ne whainga tala noa mo e ngāwe hono nima. Koe tangata e iki, koe ne kui ata. Whakaawho au pito. Ka koe ko hamea aia e Luseane he tautala noa koe nina e toki hau mo saienisi. I he saienisi o buesite. Hange koe ta whakatala noa. Na e ai sio ki ai mo e ilo ki ai. Ai tau whanga kui hena e asipe i e nau tala noa. Ai a koe fakaukau koe o e toi foki mai, ta kamata pe i he DNA mo e toto, kua makonga atu ai fuu mea lahia i he e tatala noa. He koe mea koe mahina mai Luseane. O ku foki mai, koe poini o ku iai, ai ngā hianga, ku iai ai konga ho tau sino, tau laumalie, o tau loto, mo tau atamai, o ku foki mai, ka koe u mea na e hao me tau whanku. Ku Toetu'u mai ia tau tolu ia no whakarea e taha. Pea ku hao saienisi ia, toi whakaikikiang, i e tala noa DNA, ka ku whakawhiewhia, hange koe tau whata noa he lo'au, na e iai e tau ilo, na e iai e tau mea ki ai. Ka teu whafoki at Luseane, MALO. Koe tala no koe ke DNA, pa koe koe tau tala no e tau tui wakalistiane, ke uraki tangata mo uraki whewhine. Koe DNA mo tua taha kua mao i mamani, he kau saienisi, koe DNA tangata. Pek nau whakahingoa lewa, DNA koe ni, ko Adam. Osi me iai ngahi tau na te mao hake ti uraki DNA whewhine, kua mao he kau saienisi, o ku mahalo o ku tau walu mano ia ki mui i he age koe ne fo i DNA tangata. Pea ku nau whakahingoa lewa ni ko iwi. Pa o kia e whaki tau tala noa, koe tau tala noa koe tau tala noa ke tuhi tapu. Koe mea o whakawhō siwa. E ku hange ka pā koe tau siwa koe fo i DNA tangata koe ku mau. Mo tu ange a ke tau e walu mano, Ora. I he fo i DNA whiwhin koe mau. Mahalo pe e toi mau mai ki mui. A DNA ka koe fo i taimini fo i DNA tangata mo tu a au pito nge DNA whiwhine koe ni kua nau mau. Ai te tau sa unau whakau fo i he koe kau saienisi en. Kau saienisi en o koe ke pehe ke nau tui toi tapu.
Ka ko na hange na dor whakahingoa e nau foi DNA tangata ko atam. Mare, he? Whakahingoa leo foi DNA hewhine ko iwi. Aia oku iai pe e nau he nau ma o koe a ngahi whakatotoro koe niu kia pe e nau ki i he anga ko nau pe mahalo nai mo oni pe fo i tāna o koe ka atama mo iwi. Ka o mai he DNA mo whakatotoro DNA ai toi ngahi whehui la lahi ke kau saienisi me kau whakatotoro. O whai ake whakatotoro e ngahi whehui. Ka mata ake whakatotoro koe e ngahi whehui ku osi. Tātanak mai. Ko e ku whakatotoro e ani o kea fo i whehui hongo fulu. Ko nia mo DNA mo mea ko mao he taimini i he whakatotoro whaka DNA. Ka aku toe whele mai e ngahi whehui maho inga ai kau saienisi ke DNA. Pe ko hako ai mea e lava o mao. Ko haha toi mea e mao. Ko DNA he taimini o nau pehe. Ko tau e sio ki tāno ke storage. Tau sio pe ke tau ki mobile he. Ko ne whonu pe koe tau mobile he ngahi tā mo mea pe mai ki mobile. Whonu ai ke empty ai ke whakasisi e mea o store ki mobile. Mobile, ia. Ko palo pale malahi taha amama he taimini. Ko data storage. O ku ia e whakafu whale mo na e whaike matano ki mua he pokalama ki mua. Ki he ngahi whale koe ni he toa whakoe i Nevada. Ia. O ku langa e whakafu storage ai Microsoft mo Apple mo hāfua he. Ko hinga he koe ki te hawhitu. Pe aku nau tau langa pe whakafu me ake store ai e nau information, o nau data. Pe mai lewa kau saienisi. Ka pau te mō ngau ake DNA storage. E lawa ki DNA sisi, loa pehe, o store ai hafu katoa information a Amerika he ahoni. Ka ke toa lo. Ko tau sio koe ko tau DNA, o pehe kau saienisi, mantu koe o ki i mai a foki o tāwani. DNA tangata. Ko DNA e tangata e taha, e lele tu o hiwaono e fo i mamani. Ai o tau pehe, ai ko storage ia, to pehe ki DNA e haha mo haha, o slava storage. Ka ko ha, ai ko tau toi sio teo ko ufkato toge he taimini, ke lele ke whai mo. Ka mata storage ko o e tau information, ko e tau data, i he DNA i mamani. Ia. Kau te iai pi whoki hono ki i whakahela e sio. Man tu koe paanga lahi e ni. Koe tau sio ni ke mamani koe ni koe capitalistic world he. Pai mo Amerika. Koe fu capitalistic system lahi tahi mamani. Ia. Koe DNA storage koe a Amerika. O whai ake paanga. Pau koe ngahe kau taha wa nau mo ui mo nau paanga o mau mehen. Ia. E ki i tuai e kusio atu ke ki whakawhetewete mai e storage me kakai koe ni. Koe. Bona. E Amerika ke awe whakaho he DNA. He ku mau e paanga lahi Amerika. Mo e ufonua. Tau sio atu ki seaina. Pau o keha nau whakafu data storage e nau tora o wheitu o koe ki tau ilegai. Ko Falanse ko India. Aia koe tau sio atu koe paanga capital lai au pito ia o kumau me data storage mamani. So, it's not going to be an easy process. Ke whakawhetongi mai ke hao me Ma'ange pa sisi e ange he. Koe ki whema o aloki e whia. Nau mantu i tāno pene tau ki semina i Tonga. Pana e, na tau tala noa he na tau mali i he tau fakaukau koe. Mani e. Ka pau e o ko mai o DNA ke ai ake storage e sisi ange ia. E cost less ange ia. Ka ko hame koe ki whaia mo ai. Ange pe koe tau sio koe ki uhi la mo mea. Koe fula e, koe wind e, koe havili e, koe tahi e, o lava mao mea e tau power, mo energy. Kai kei push pe koulia mo o mea ko ne hanga whakatupu e mau i mamani. Koe hana uhinga? Capitalism. Paanga. Aia, te tau sio lewa koe lau koe ki DNA, koe fwoi me e taha koe storage.
Nai ai ko paanga lahi ko ave ke ngahi university ke whaake nao whakatotolo. O whakatotolo pe ako whakapaanga ai hao ngai ho tāno ane nai. He multi-billion dollar companies mo kautaha. He nau whima awhake nau ilo. Neonga pete he kai nau ngau e ka pau ke nau ilo i information. Ko information ne pe ko ilo e maho inga pito i mamani. Ko toko taha ko kia information ko power ia. Ai e puke e Amerika information e puke se aina information. It's power. Eh? Yeah. A koe tānoa ma ria ia Luseane o mai e fakaukau koe koe whereoko. Koe storage, koe whereoko. O ku whao ki ai a e tau u ilo koe i he interneti. He waha ope. Pea moha ngāhi ilo ke hepe, hange ko ho o talanoa. Ku tau sisio tātoro he whakafu u langa la lahi ai upureanga i Amerika, i Lusia, i Siaina. Ko hono tānaki, he koe lere interneti koe tau talanoa mo e tau mea e whiha news mo e hafu. Warehouse. Oku tauhi i whe, he where oko whe i he stores. Oku tauhi he whangafu whare koe ni koe mwhangafu storehouse. O information ni pe koe teita. Ka ku whakaofo, e tau sio ki he DNA hange ko whamatala. Oku malawa, ke whao ai, katoa e tau o mea ke Ma'ananga ecosystem ke o di ke katoa usos kana ko ke leke a fishing po katanga pe tau ai o whakanini mo au pito Luseane e tau fakaukau ke ai takoe koe whai holo e tau hangau langa ha teknolosia ngai whahinga ke tānaki ke lava fo ke lava tānaki ke ai te ita ka lava whakalere interneti mo me mo ngahi information whakapuri intelligent information he ka koe fo i DNA pe ia taha pe ua o whahinga e tangata ku whao katoa ai o ku whakaofo ai e Luseane tau alo le vai ke fakaukau e Toetu'u ke MALO he mea koe he utawanga ngahi ai u mea ke ai ke whao ai e tau ngahi whamatala mo e tau talanoa mo e tau teita i e internet. Ka koe koe DNA o e tangata taha pe ua whao katoa hange ko holau koe DNA e taha Vilo tuo hiwa ko fu e loa o ki DNA a he takaya mamani. Aia ko ta foki le vai ke he ta poini. Alu ia ki moi ke he tau tangata e fia ko uhinga foki o loa ai lere ki foi DNA. Ko uhinga he ko lere ki he tau tangata e fia. Aia ko tau atu pe e tau ilo mo e tau poto mo e tau ngai fakaukau. O fufu katoa e paku pehe o MALO angea he whangafu whare teita koe ni. Ai o pehe koe fo i loki pehe taha wha katoa ai e tau o mea kona mama ni fu whamana wahe a pito tau aru le wai ke whakaukau e whakatupu. Ko hai na ne whakatupu e tangata na tau tupu mai pehe whanatula pena e ai hati saina. He kene hanga whai e mea koe. Pahange ko tānoa koe ke fu lava kau saienisi. Ke nau mawahe au pito me fakaukau e lotu. Hange koe ni, hange koe tāno ane nai. Kua ui ene fōfua tangata ku ilo he DNA mo e fōfua whewhine. Ko iwi mo ātama. Ko inga whoka he koe mea pea o ku whamāman lahi ko ilo he whahinga tangata. A fwoi tāno koe ka iwi mo ātama. Koe fōfua whakatupu. Pea ui rewa he kausani sino pe e mahino ange ki mamani he tauhanga o ai koe fuafua tangata o pehena ula ki tupu ia he lau senturi pea toki tupu mai he whewhine ta tau tof peia mo fwoi tānoa e tohi tapu na e fuafua tupu a atama pea toki tupu mai iwi koe uhinga ia e nau hanga o ika te whakafoki atu Luseane MALO Iyo, he koe tānoa e koe ne DNA te tau tāno pe tātoro he ahonio po uli pe po apumpongi e keki o se tāno ke DNA. Mo ngahi tānoa whakamāwhana kau ke DNA mo hanga e tau whakamatala koe a tau tolu
Tonga ke DNA he tau no toto mau pe ko ku toto pe ku tau are tau DNA ne ko hange ko ta no ni nai o ha o DNA wa DNA me ka to hange ko ha ko ki DNA ko ki storage pe tau to pe ko hange ko ku computerize me a ko to ka ki kita ia tau DNA mo me a ko to me te fae mo te kui mo te hafu hau i e tau tō. Pai aria ki tau whanau mo tau whangamopuna. Koe ngahi tā noa mahu inga o pito DNA pau ki tau sio mahu inga pe tau sio whalele ki DNA he tene lava tāli ngahi whe hui mahu inga a māmani i he taimini. E koe pē mai. Koe hakoe mena e hoko ki a, pe mai mo family mo sioni na mai kai ko family mama o pe ko me ko fa no ko family kai nga mama o ko ke ofie ko da to ko family ofie ta mai mo fa mo go mo nuclear family ko ta no DNA ko ke ha me ko ofie mo mama Hola. Your DNA is your DNA. My 23rd grandfather isi amane pe fe ia ko DNA ofi pe e tano DNA ko ki pe mai DNA o te to kango ke si ana ko ia ko ke ofi ko DNA o ku ofi au pito ka pau na hanga e saienisi si ana saienisi o ai mai ni ki fkatata mahalo e kumi hake ni ki fkatata ko ni fkatata e fanki tampua siana o nau lele i hona funga tesi. Pako ne tāno ko DNA. Mako ni ko me ni manoa na ne. Nani hanga Toetu'u. Aia ko ne pehe ko ia o au ke ne kui hono ni manoa. Ka ne hanga lewa to o ki DNA me loto MALO. I he ki laini ko ni o tuku he ki he. Pea ne pehe malewe ko lewa mea koko. He kai ke hoko ai DNA he koutu e au ia fo i link. I he whika ua ngofulu na ni to e fo i link. Pane tā mai ko to ha link mea seini. Mau e seini. Koe ke tau ia koe seini ko mau ko ke mau e seini. Ho to e fo i link. O pehe ha o tāla noa ke ha o kui hono ua ni mapa ke to o e ko pehe o kai ke mahu ingai. Koe fo i link, pe koe fo i link koe seini. O ku mahu inga tatau pia, mo ho tamai mo whae. He keke ke lawa ko remove ha link o DNA seini o tamai koe ke mahu inga. Aia koe me ko ku kehe koe sio. Ai sio koe a tangata he taimini ke DNA. Sio e kau saienisi ko DNA whika whiha. Pe ko DNA koe ka pau o ke na iaho DNA ki siai na ho o kui hono tau mo fulu. O ku kei mahu inga o pito pe ia. He koe DNA ko link ko ka inga o kuia koe. A DNA ho o kui hono tau noa. O kuia koe a DNA ho o kui hono te au fitunima. So, ofi pe ia. O te tau te tau no tato kai ke koe ngā ofi au ia mo mea he koe kuia. It's your DNA. You cannot remove a link me your DNA, whatever number. For tutu e me apa ke kapau ke ilo ke o kui ko hono fiha. Ko DNA tatau pe ma o DNA he siana pe ko fefine. Ko ia mo DNA o kuia koe, mo DNA o kuia tama pe ko o ki mokopuna. Very important siwa. Koe mea mahu inga na ia Luseane ku ke toi hanga o fakaukau mai, Ko poi nea ko Tatalanga atu ai. Ko e tala noa DNA, mo e tala noa toto, o ku i kai whai hala wofi pe lau mamao. Pe koe foki me peke he fakaukau tatau pe o ta whenga ke wahe. He koe hae uhinga. Kena koe duplicate koe o sini. Kena ke crop ai ka koe whakaukau Ma'ananga ki ho sistemi koe o duplicate ka toa usosi kena koe ke mea ke awhi. Koe whau mai ki tau tō. Katanga pe tau ai o ai ho o mea pa sika pia mono e ka ngahi ti e fo background. Ki mo ai a ki tau tō. E fo i mea studio. Pea koe ki toto sisi I agree. o toto. Iyo. Oku.
koe kia hana ke hei ana wa he lau toto. Pe koe lau DNA. Pa koe poini mau ingai. He koe whanonge tā noa mātua. Koe toto. Koe tātā. Tau lau ho eiki. Koe toto he tau lau wha. Pa koe pe atkita ke tangata eiki. Io ka kuma maa. Ka koe tala noa koe tangata eiki. Tene pe he mai pe. Koe toto. Koe toto koe fo i tō ia e ua. He lau ai lo au. Te tō hifo. Pe te toe tō hifo. O tau le volo ta taupe. Tataupe koe haho tuunga. Pe koe tui koe, pe koe hoeiki koe, pe koe palofesa, pe koe toge tā. Koe ne pehepe he tau lau whātō ngai. Koe ne pehepe tangata ikia. Koe toto. Ku tau tatau tau. Ne hanga ia equalize o levelize tau tō. Koe ke te toe ongo i ki taia koe taha koe, koe taha ke. Pe pehe lewa he tangata ikia. Siua, koe api koe niko ho api. Hau pe koe ia whai te riha. Kai, kua hamea kai ke kai. Mohe heni, koe ke mau hau pas ke foki. Ke mo api. Sio ke hanga koe fakaukau e toto. Ta tau pe kumama pe kuofi. O mai pe ia. Ke hoko pe ia. Koe fo itaha ke hoko pe koe re volo pe taha. Pea koe koutui hangelu sane ko whatātā ki Ukraine pea mo Lusia. Koe kakai ko niu nau tupu mai pe me he fo i toto tatau. Ka pau o mai e fakaukau e toto, o mai e fakaukau e DNA ke ne hanga o hulu e tau mo ui. Koe ngahi, koe ke hawa Ameria hao, koe ke hasiase hao, koe ke hapiako hao. Ka koe hange ko ki tau tautonga. Nā tau tupu mai pe tau tōruia e tala noa e tau whananga me he fumaka ko tō ia o futuna. Mahalo koe fuafua o mātua ko tō ia mo futuna. Ka ko heri aki ia ke fumaka. Aia ka pana tau tupu mai me he fumaka me he peko o mātua koe. Tau toto kātoa. Ka pau e omi e tō ia o a whangatua ke tau mea. Hange pe koe fakaukau ke tala noa ke lau kona e tangata whakatotolo DNA. Koe ki i siana koe, ai ko tamai mo whae mo kui, o kuofi tatau pe ka te koe he lau DNA, i he ene alu ki he tau tangata hono ua tō luki mo. Maari e lahe Luseane, ka te whaafokera. Koe ki i seini, koe seini siwa, ma ka pau te tau whakaukau. Ko whakaukau koe ke DNA, it's about universalism. Maari. O ku tau iai e tau whipiki taki whaka universi. Ke taha katoa, kotoa pe i e universi koe. However way, kau ku iai e te ki i. E aru koho tau DNA ki he moe. He tāna, na fo ma e kakai. Na nau pe hore mamai, ave hore DNA. Pa koe tāno maali e koe DNA, pa ku iai u whakatotoro lahia o ku whakatatau pe ki he whakatotoro koe ne DNA. Pea te hao me a kau saienisi ke heia, o na o na tohe na whakatotoro ke. Koe fo i mea koe tāna e ke matānau ke he pongpongi ni, koe mind upload. Aia koe kau saienisi pe ko na whakatotoro DNA, whakatotoro atamai, moe hawhua, nau ki pēr nau tori ke loki koe, o whakalele na whakatotoro, nau tori ke mind upload. Pa koe mea koe ni tau siu koe ki ai ko hao ke mea koe mind upload. Koe pehe koe hanga e kau saienisi koe nau whakatotoro koe ni ki he kahau. Ai mea e lava e hoko i he kahau ai mind upload. Ai u tau ilo i fuke tau upload ha mea hafo i document pe ko ha porokalama. Upload ki he. O ku lava lele o alka hatoe porokalama ki he. Pe ko te upload ki he, pe ko hafo i tā. O aruhanga tonu ke me ko te upload ki ai. Kone o hake ki o lo. Iyo, koe fo i... Whahake. Koe fo i sensi a koe ni mea koe upload. Ai ku nau pehele, ku nau ngau e moe fo i atamai pe koe utoi tangata. Nau pehele ve kau saienisi te nau lava upload katoa a information moe mea i he fo i utoi tangata. O upload e ke porokalama
i he computer, pa te nau lava lewa nau te oro upload te fwoi po kalama ko ia, kia me e taha. O lava e lelei he me e ko ia pe ko ha he? Robot pe ko ha. O whai katoa mea koe nei o atu me ko atamai. O ni whai pe hangi pe koe ko au pe. O whai peke oa pe he ia hoi te he koe robot confused mau au pito ia. Aia koe poeni maho inga ea Luseane ka koe hinga koe ta taimi. Ku kamata ke ta alo mai ko tui te ta nga unu. Aia koe konga ulua ki fo kon ko whakahu atu koe konga ulua ki ene ta polo kalamate. Hange ko o whawhiloa ke nai. Te tau hoko at ke konga ua, konga tolu whai peke he loa e tālu. Aia ku ke hanga ene o whakawa e mai ai mind upload, peke hono whakahake ai atamai o whakahu ke whainga mea. Hono to'o mai me sel, peke to'o pe foi uto, he ofi ki he mate, peke haa no whainga uhinga. Ka kou tui Luseane o ki ai pe mo e fakaukau e taha o ke whakaamu. ke whakakau mai ki he mind upload i he tata noa e kahau. Mahalo ko whietuku atu pe ke whai mai ki ai ha tala noa, pe ta awhanga tuku, pa ke awhanga tuku mai ai pe tapolo kalama. Ia, maho inga o pito e mea ko ni u whakalilifu te au whakaukau atu. Pe ko no lea whakasaienisi te hako whole brain emulation. Aia kono to'o katoa hake ai mea meha foi atamai pika foi uto o emulate o whakatatau he. Aia kono ave mea koe whakatatau au pito pe o ave ki hapolo kalama e taha. Aia koe mea ko nau sio ki ai ki he kaha o. Pa e lava whakalele o mea lahi e hange ka pau e pekia hataha pi MALO hataha. Nau pehe pe ka pau ka toko tahai o lahi ne paanga. Tene hanga pio totongi e kau saienisi. Ke upload e ilo koe hono atamai, o tuku e ke fo i mea koe. Nā whai ko hokang he kaha u e lava toi aiha ki i cell, ki fo i DNA cell, o toi whakatupu ha toi toko taha, ange pe koe. Pe te atu lewa e fo i, te o mai lewa e fo i mind upload, o whakahu atu ki he o atamai tatau pe ia. Koe sio e koe sio simply pe ia aku ki he mea koe ni he koe kau saienisi. O kai ko atamai saienisi, but this is how I can understand mo mahi no ie a tawa no koe ni ki he mind upload. O maali au pito ka koe tau toi sio atu, koe kakai hange koe lau, koe kakai mau me a pite nau lava whai mea koe ni pite tau lava whakatolo i atu whanau sino ko hinga ke au ke taimi e te lava whakatupu pai aka foi DNA ha foi, ko osi whai cloning he. Lai whai e tau hono wana e kamata mai he tangata koe ko Hitler i si amani mwene kau saienisi. Aku lele ai cloning i mamai. Ai aku hoko atu pe whenga pe koe whengan koe tangata ke ne whakatatau pe tene emulate ai whakatupu. Tau sio atu. Aia ke toi whakafoki mai, ke toi toetu'u mai, ke toi poeha hano. Koe fu whakatupu e tau si ilo tau sinini mo pe tatou rea ai. Ka e hekai peke e lawa kau saienisi au MALO. Ka alewi ke nau whenga e nge pe te nau lava. Pe tau nau lava. Aia koe mind upload koe ni. Koe toi whenga kau saienisi ke whakatupu. Aia ke whenga e whakatupu. Koe whenga ke ai to'o mai ha foi DNA ha taha ke whakatupu ha tangata. Ka pu nau robot pe tai mini, tenge ke nau lava whotu ha tangata koe robot i pe. O si mahino mai nau lava to'o mai cell. Ai koe nuk whai koe tai mini i he wheitu e whai to'o pe koe medicine. Nau lava to'o mai ki i cell me he Iyo, me ha pig, me ha manu. O whakatu'u ha fo i heart, pe koe ha fo i lung, pe koe ki delinga, ai koe na tau mantu he tau sio koe he mea koe whakatupu me he cell. Ai o kunau o si mahau ke ai u wheitua han ko saina mo mea, kunau o salanga tō whakatu'u ha whole animal, pe koe he, mon man kakao, whatever. Lava ai kone clone e whakamanu. Whenga ano clone pe koe whakatatau e koe tau whoirea kono toi o mai. Whafoki mai i e whotunga tatako. Ka koe mea ku maari e Luseane he ku wakai ke mea koe ni. Ko neongo e ngāwe lahi mo i whenga lahi a kau saienisi.
O kui kai peke nau toi lama nau tolke toi omi ha fo I tangata. I ono whamo ui mai hanga tonu. Ai neu nau ke ngā au e ki ai. Ka koutui Luseane ko ta taimi, ko whia o atu ke whai mai hao whamaapopo, ma o awhangatuku ke talanoa, pe mahalo te ta whiunga ai ki ahoni. Mahalo apito, Mahalo apito, mahalo koe ku toi whakaospu e tahanoa, he kai ke ose tahanoa DNA, he koe saienisi, o fekau'aki. Ba lele, koe mea koe ni hange ko tau nini mo tau tori tau fakaukau ke whakatupu. Tau fakaukau whakalistiani ke whakatupu mo poto o tua. Ka koe kau saienisi ente nau, e lele pe nau e nau whenga a nau topa koe ki tau ilo pe au ki awhi. Ka koe fui kamate ne tānoa ke DNA, mo kamate tānoa ke mine upload, te tau hohokot pe mahalo I he ngahi o kōku ki e hoko mai. Ka olewa ke pehe ke ose mea whima. Te ai moe mea taha whae kau saienisi Luseane MALO e au I fo I lea, ki hono whakatolonga koe o sino. Cryonics. Okay? Cryonics. Cryonics, ka te toki alua ki ai he I he tapalo kalama. Toi whakainifia me ea koe a siwa e whakatolonga I koe ia. Pea koe ta alu koe ia te ta siore vai. Whae atu pele pa ta siore ke ta whaaki o fakaukau e toi foki mai mo e Toetu'u. He ngāhi lotu e nihang e koe Kristiane mo e puta koe lotu siu. Ka koe whamalo lahi atu Luseane Pena koe duplicate koe o sini. Pena ke kropo ai ka koe whakau'aki Ma'ananga ecosystem koe o duplicate ka toa usosi pena koe ke mea ke awhi. Katanga pe tau ai o ai ho mea ka sika pea pono e ka ngahi ki e koe brown. O ku mo mea mai ki he polo kalama koe ni. Ai te ma tatau atu he I he hoatani. Pe te matoki hoko atu I he osi wike kahau, te maporo kalama alaha kakala o I ngā ue wike hau, pe koe wike koe te matoe foki mai OKOOKO A LO'AU ai. Tau ki iafe eni ki ai OKOOKO A LO'AU o talanoa DNA, mo talanoa toto, mo talanoa Toetu'u, mo toi foki mai ai atamai, pe koe sino, pe koe laumalie o tangata. Kai MALO mo mea mai mo ki mo tolu te mo mea mai ki he polo kalamane ka hau ma ofa lahi atu ki a te mo tolu ka mo mea. Os. Toa te kauko meni. Iyo. Ke toko whihani. Ki lai oia moe. So mai ke ko meni. Ai mange. I laumai. MALO e polo kalama whaafofa. Capitalism and power and control. No mea tatarike ai hake. Toa te uko meni. Tatarike o. They love my stories. Ioani. I know how to tell a story. Of course, Can we walk down to the shop or maeta umea before lunch? Iyo, koe o sene tātaha. Iyo. Ko eki whakahua e ki lunch ka tau o maeta ki Ko. chips pe. Ai mai moha ko meni darling. Ko meni eni, koe toko hua ngau whaafaa kausio. Can I listen to another comment? Oku difference aki pe ai tahapo ni ua e DNA o humans mo apes, ka aku na fukeke au pito he kuiai e laumalie he tangata, pea mei ilo koe imitia o tua aku ikai, wawa aufia e maheno ai poto, o e mono manu.
Moren sini. Ki hoko rea moren ni. Na tange matagpol kalama mahina katuuhin. Nai mo lang magkata meta. Malo nga o po val mo Luseane. Ko ilo whaano po ni mo whakamui taha toton ke talanoa i mo Tatalanga i he tonga ke loto ange ene ilo mo mahina. Ko ki tawatahane ko heren shen mahawinga. Familia mauto me pea ku tau komeni ko ni. Ai mai mo. Just read. Ko ilo ko tau ataina ma alunga taha ko ilo i mooni mo fili ki ai ki he tau ataina mooni o mama e atamai. O koutu e ke pe he ko pe seti lahi o ulungaanga o hataha ko whauia i he respond ki he environment ni. O me impossible ke 100% duplicate a same exact mooni. But na tatano. Anyway. Good job, MALO au pito. Ko ta same person pe. To comment pe ne fia. Capitalism and power and control. Okay, I'll go and put on my shoes. Ko ia mo moren. To ati panau whanau me ta me au sai au pito e ne ono mai. Ai. Ke to'o mai e mea koe ni. Just going. No, mai pina toria tuku mai me au. Koe fu 82A koe na to'u. He ko behatu ke tama ke ua tene tuku mai me ai. Mai koe ki ahasai, do not leave parcels here. Io, ko me aia e whai. Deliveries to the Koe holo, koe whima e fo i laitia ke holo ki mui ke oa ne nefu maa mui e ko. Ai ke sio pe ke fix pe he lava pomba. O si kamata ke alu ke ta sai taua i mua. E to e tukutuku hifo pe light kai haa fo i light ke holo ki mui, eh? I'll go and turn the phone back on.